Schodbu bardzo naščiveni i v amfiteatre nebolo mesta za všetkých zainteresovaných. Prepodavače boli význační fachovci z našej žemi, ale i Italii, ktorá spada do našeho najsigurnejšieho partnera u vocarstvu. U vocarske proizvodnji doš češki rok bol zato što smo imali skoro u celej vegetaciji padavini. A čim maci padavini, maci problemi s horotami. Mislim da proizvođači voća u Srbiji mogu na kraju da budu zadovoljni s obzirom na cenu. Mislim na one proizvođače koji su primjenjivali savremenu tehnologiju u proizvodnji voća. Evo sad navedem primjer. U Vojvodini prinos višnje je bio između 15 i 18 hiljada tona. Cena je bila 40 dinara. U centralnoj Srbiji je bilo veliki problema sa prinosom 8 do 9 tona i zapravo ta cena nije odgovarala. Znači, proizvođači moraju povesti računa o savremenoj tehnologiji proizvodnje i zapravo i cilj ovih savjetovanja jeste da se ukaže na intenziviranje proizvodnje i otklanjanje kritičnih tačnjaka u tehnologiji proizvodnje voća. Vojvodina, zahvaljujući prave departmanu za vocarstvo i ščire potrebovki Ministerstva i Sekretarijata za poljoprivredu, postala vodzaci region za produkciju ovoci i prednjači u súčasnom vocarstve, okrem u produkciji malinov i čarnicov, naglašil profesor Keserovič, dodavajući, že mediji davajú veľké doprinošenje širenju súčasného vocarstva, ktoré zmocňuje našu ekonomiju.